adwuma nye captain na nya wani wu agenda 111 no ka wo ye obi a wo so ye journalist papa aka ma suma nkrofo ne ko mama akwaba wo frame adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news abranti okase na o chese Captain Smart mpanifo se wa ye bi atwa so won kase wa ye bi ato aso une na kasa wo kasa gbegbegbe Captain Smart nipa yo kasa chese wa nye peni ansen no e bi ono bebe na abaye peni kura ansen because me when me esi yin no be peni ansen no obi sa say o started journalism work enyende na o started o ya ahohye wo politics menyende President Ben aside his excellency na nado dan Akufo-Addo President Ben wa ba ada adwen judges omo edan ho bibia judges edi omo ti beto na police for di omo ti beto army for adwen omo ho aban ben in the history of this republic no and say in the history of Ghana politics na aban ben who say why adwen say nkrofo ya magbo wondin ho as his excellency John Dramani Mahama Ada Captain Smart when your papa say yentin sema ode etuya ene ude ene ye try ade a kire Ghana ha say captain tinya wani wu tamana Akufo-Addo ma na police phone ni ba bi ombeda captain enya wani wu tamana Akufo-Addo ma no na yen see judges for dying obakuma say ebi wa original office eti captain be try kwan yen fa so nkekere o man no Ghana enya 67 years Captain Smart. Oni sofu Kofi Oduro. Ghana enya 67 years. Captain me sure so ye mfantini. Ukọ your friend say ukọ ukromo Central Region. Baby anu omo chinam fishing abo na ebi ni ho. 67 years old. Na ebi ni ho. Ba wo captain. Akufo-Addo oba yi. Ba 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 akwa amomo. Eti nyamani wu. Sofu Kofi Oduro utu kwan kwa abrochire no. Baby omo yi na ma ho tan. Sofu Kofi Oduro UK na wo it is ana na bro for chiro mo man captain she ade ya mi jani say Ghana nya 67 years afi na Ghana police for nya helicopter 3 it Captain Smart nya wani wu anya wani ngwase captain Ghana covid yi bai ana ba umya mo dwene say awo say o mo ya hospital agenda 111 nurse for we school na o munye adwuma nye captain na nya wani wu agenda 111 no ka wo ye obi a wo so ye journalist papa aka ma suma nkrofo ne ko ye asem na ba omia mo kan so mesi agenda 111 eye no kure o mo de aso abofom eye no kure ana anya no kure agenda 111 no mu wi a enye nurse fo na no mu gufie no from Mahama time no enye o mo ane be fa o mo adwuma agenda 111 no wo de ye fa ne se emfa nurse ni dia emfa nurse fo nko 50-50 enipa se ne benya adwuma ya Ghana captain ene yesu ye kire ya adwen akire because Ghana nya nko awde awu ana osori abetna TV so ntro ko ana watwa captain nya wani wu captain enya wani wu se wo free of anko barrier na wo ban se wo ma tamana Akufo-Addo ma na tutu captain enya wani wu captain se wo ba kuma se akura me ye sure so for plane so wo si Kumasi International Airport wo sa tamana Akufo-Addo ma se na airport ne tie eti kwa be ne ye fa so anya Ghana Captain Smart ye kire ye busa wo enya wani wu ko Sofu Kofi Oduro na enya wani wu uti abrochire uti na uti UK oyire no ma o UK sa oyire no ma no efie na obi yare a wo fa fo an no flambolas no ba be fa Akufo-Addo ma na bi ni Ghana ha Sofu Kofi Oduro be yi ano Akufo-Addo ma no obi yare a na taxi so unika ofia wo be mobo Sofu Kofi Oduro tie Sofu Kofi Oduro mi si tie tamana wo UK hono sana no mo chechire man anka oyire no ba betimi akotena ho Ghana 67 years Sofu Kofi Oduro enya wani wu sa afa na ya chechire man ni ye overhead wo Tamale ni ye bi wo Kumasi Swami enya wani wu mututu kwa kwa blotie sana no mo ye no anka man be developer ma do ma oyire no ma akotena Sofu Kofi Oduro ya ko ka mo se Ghana ya di na wo Sofu Kofi Oduro wo fiti tamana wo we are sorry no tamana we are sorry no udi Sofu bi achi wo fiti ya na onya sika na be si asori dan wo fa niam mu
ansa na obechichire wa asori na na ayefa awutu wo no saa ne ye no saa ne chichire wo man UK wona akoye no enye da ko no obechichire obe 100 years no obechichire ye ne o ama oyire no ma kwakotere wo Ghana nya 67 years Ghana na chichire ba ne achichire eni guase hwe afre na Ghana uko sofu ko fi odro ne Captain Smart afre na kufu ado adwen se Kumasi Accra road no yenye double road kufu ne fa sa plan no kufu firi ono obi antibi anto aso ah tama kufu firi ono hwe accident ekum nipa sofu ko fo do vi accident ekum nipa o Kumasi Accra road enye afre no ma gine se o mo be double road uko abrotire sa na o mo ye ro o de e be sa ato aso ti bonkosofo a omonwene oman ho ai abatoɔ bɔne sɛ wokɔto aba mfasoɔ ni so wokɔto aba sɛ political party onwene wo yafunu ma Ghana nkwadaa ne Ghana daache na wobɛkɔ akɔto aba ɛso ni mfasoɔ no ɛpɛ adwuma ma ti bonkosofo a yɛne wɔn teman mu yafunu temanmufoɔ na ɛpɛ adwuma ma wɔn ɛno nti ene wose yedwene ansa na yakoto aba sene yebɛya a yento aba ne yemeka ye mada akyenhye yento aba na yemesie ye mahyebere eno nti ne hu behia se 7 December obeto aba ma kandinia sabi odwene oman na odwene nkanko ne baboa me ne umienu asetena obi so wo ba bedua na ntwie ene wodwan ne aponche aduane Baby wiase aduri ene 21st century afe ne yebedua na ntwie ni enwan aduane na even ukọ Mauritania oman omoye ayemo ho adwuma kese Mauritania ban kora no onka nkire Mauritania man se obedua na ntwie ni mponche aduane baby ya na wiase aduru no memfa akonya we so na me maame biase owo America Virginia mommy nyankopon hira wo ewa adefefa wo ye maame enrada adwuma me starte ye enura me maami ene ye enipa wama me sika se memfa nto credit na memfa bi nto nsuo no na tie ha maami se wahwehwe me number afre untumi TV station nyina pe me number onya da bia oba me comment section ase e be request me number and any 3 days na me di me voda live ba akoma na maami frame o se me ba no kwasam ne se eye me de se wahunu ehan ye ti sei because ya wahai enkwada satma free SHS anyone kwada na ye de sika beboa wo no mo burudu ene aban yi baaye me ba wie me ba ye sei ni nyina eto atwa ne classmate fu e wo Ghana ha ene na yonkofo ano no mo wo ha emma na omusu dadwene ebeto no so eno nti ohunu se me mama segiati se ya na ohunu de onye me ma me nyankopon hira otumifo kasa kire me ni mi di nkomo be 30 good minute ma me wie no so yes ma me number metumi ya send sikasi so na de ato credit ahomache me da ho 2000 Ghana cedis mommy ya me hira obebre menya John Dramani Mahama na menya akwatafo no ona ekodaada ne nuanom omu wosire so omo nto aba ma no na oba awababo omo omo to aba no oje kaya yofo tax de koto diamonds lekwenfo enti mommy oba enya wo desema ba odin wo aka na fu anwotwe na oman Ghana ekwa akoto aba obi busa se dien na beka no na obesore anopa akoto aba ne ye mepesa me ma wote ase ne se abatuo bone akiri nsunsanso eba yen timamufuo so na sabi epe adwuma mati bonkosofo a omonwene oman ho ai abatoɔ bɔne sa wokɔto aba mfasoɔ ni so wokɔto aba sɛ political party onwene wo yafunu ma Ghana nkwadaa ne Ghana daache na wobɛkɔ akɔto aba ɛso ni mfasoɔ no ɛpɛ adwuma ma ti bonkosofo a yɛne wɔn teman mu yafunu temanmufoɔ na ɛpɛ adwuma ma wɔn ɛno nti ene wose yedwene ansa na yakoto aba sene yebɛya a yento aba ne yemeka ye mada akyenhye yento aba na yemesie ye mahyebere eno nti ne hu behia se 7 December obeto aba ma kandinia sabi odwene oman na odwene nkanko ne baboa me ne umienu asetena obi so wo ba bedua na ntwie ene wodwan ne aponche aduane baby wiase aduri ene 21st century afe ne yebedua